ڕەوشە تەندروستیل ڕۆژئاوای کوردستانê rastî gelek astengî û zehmetiyan tê. Bi taybetî ji ber nebûna alavên bijîşkî yên pêşketî û qutbûna dermanên sereke û pêwîst. Bijîşkên Qamişlo gazina tunebûna amîrên pêwîst û pêdiviyên çareserkirina nexweşiyên giran dikin. بهتر طنجية ما ينهاجوا بينن آلية تجهيزية ده أجهزة ما تنظيري أجهزة ما ليزر معالجة أوراما كعلاج كيميائي كتشخيص أوراما بهتر آلية تشريح مرضي وأنا ده قالك تشتغل لسه متصنجية بينن الجماعة أفتش نبون ودوي كريزة دجي بهتر زي دبونا كون ري مع ري هاتنا قرتن مقالكي طنجية وهذا دەرمانساز جی دەبێژن کۆ کۆنترۆلا دەستهڵاتێ ئێدی سەر دەرمانان نەمایە و هەر کەس جی دکارە بازرگانیە بوان بکە. درمان قالك مفقود هيا درماني مفقود اساسي ايه دل هيا وايه نسائيه هيا وايه زاروقه هيا لي شما مفقوده شما تنيا يكجي عنينا درمين قالك زحمتها حتاج جهيق وشيت كن حتى تيفر دو كنترول نما سر درمين نا وكالات ونا اعتمادات نما يعني هر انسانك تصرفك وك اوزاني بما معناه تجاريا فكر بيحتاج ناحيه صحي سيطره دولتي سر مع عمليه درمين نمايا يعني بكيف اخذ تصرفات كسي درمين تيدن ناخذ دي مهنينا نصيدلينا نوكالات فرۆشکارên ئامîرên تەندروستی didin zanîn ku ji nêzîka du mehan ve hejmareke mezin ji corên amiran êdî naghêjin herêma Cezîrê. ئێمە تەجهیزاتن سرنگن قەساتری وەریدینە gelek tişêdine skalvên قەساترê ê qirkên ê hicrê erzazê ê zaroka xetiyara wanan nexweş dikevin vê ecîza wana em didin wana pê derman dixîne dê û dibexirîn ji bo ku sênga we fireb be û ewiltiya hanê sebû be ev tiştê hanê giş zêdî du sed qalemê hatine qetandin ji me ev di meh û nîv teqrîben çêbû taban eglebê mewadê xwe em ji Helebê tînin. Li gorî kesên kotkerta tenduristiyê de kar dikin, rêyên bejîd navbera herêma Cezîrê ya Rojavayê Kurdistanê û bajarên mezin yên Sûriyê de hatine qutkirin û hikûmeta Sûriyê jî pêwîstiyên tenduristî di rêya balafirxaneya Qamişlo re ji herêmê re dabîn nake. Lewma roj bi roj rewşa kerta tenduristiyê li herêmê xirabtir dibe.